Agluto tayo manan, kakailyan. Amoyo kadi, dato'y kita nga putahe. Dato'y iti, ginitaan bansaway. Okay? Ala, sakbay natin aming ket awisan kayo nga buya. Manipod iti rogi aging gamaodi dato'y nga video. At hadyo mga lilipatan ti ag-subscribe. Kaya kasama ito i-share dato'y nga pabuya. Dito'y dulang ti Ilocano Channel. Ngam sakbay na. Mapantay man agpalengke kit di ijay San Fernando City Public Market dagiti kasapulan tayo nga iluto. At numapang kayo apo ti palengke, palagip lang po, masapol nga sumur tayo iti social distancing. Okay, so data po dagiti ginatang gagatangan tayo nga bansaway ni Manong Paralaco iti nagpilit. Kinunan agit sir, syakman ti agpili kinga jay napintas nga amok nga pakainlabam. Amunan sa nga kwa nga mahiliga mo ti napintas. Ay kawan Manong kunakman. Nagsaya ato ni Manong ta amuyo balaksid ta matawaran pa jila ko na. Dapay na yun na. Okay, so nga thank you very much apo Paralaco ti bansaway. Gubatang tayo motan apo iti nyog. Igad tayo motan data kan ipapospos tayo tayo supay ti trabaho tayo. At glutong tulangan ti aramidan tayo. Anya. Okay, so intayo na po. Ijay kusina. Luton tayo manlaan na po. Dato'y ginatang tayo apo. Nga bansaway. Ken dato'y mo na po. Kompleto mo dagiti rekado tayo ditan. Okay, so makita yo apon data bigbigat. Nagsayati ko niya, nagpintas ng motorsiklo. Lalo no mabuybuyam dagita at kakaberdeng bubulong ti kay kayo kenruot. Tapos manmano di luga nga makasabsabat mo, talagang maliwliwat data mata kang kastamot ng data panunot na niya. Okay? So datoy na po, dagiti ginatang tayo nga bansaway. Nadalusan apo nga naimbag data, naugasan nga nalaing. Ayan, at makita yo, nakasilsilang niya, nakasilsilap daw. Ang kita-kiday pa niya may isang bansaway iyay. Okay, so adatoy mo ton apo, dagiti kasapulan tayo nga rekado. Simple lang apo, dagiti rekado tayo. Sibuyas, bawang, laya, paminta, asin, kayang kastamaten, iti sili. Kasapulan tayo matapo ti at swete. Pampakulay lang apo data at swete. At syempre, datoy met aramang. Depende kanyayo, no aramang, wenno saan patis. Mabalin lata apo ti patis. Karabasa, utong, datagita tinyog, ken kastamat na nagito'y bansaway. Okay, so rugyan tayo na apo ti agluto. Pabaraan tayo lang apo data parayok. Ayan, at sa tayo tumatan ikan iti sangka basit lang apo nga mantika. Okay, basit lang apo nga mantika ta aga po na amuyo gamin datagita tinyog. No gamin maluluto gamin data rumrumwar nga di pan nakalangis na uno di pan nakamantika na. Ipisok tayo matan apo data bawang. Uno na tayo apo data bawang. Masapol nga nakalaw to medium heat apo. Iti apo iti dalikan tamno iti kastaket ha nga maksat. So ipaturay tayo lang data nga golden brown dati bawang. Mangpa imasmat data apo tiraman ti ginitan tayo data bawang. Okay? So kiwar-kiwaran tayo lang apo data tamno ti kasta ka balanse iti pan nakakirog na. So para sa rado dayta natadtad apo nga laya. Okay, daytoy laya makatulong mo dato tamno ti kasta ket maikat iti langsi. Data bangsaway kaya na syempre data ket makatulong mo tamno ti kasta ket umimas iti ginitaan tayo ken mangikat pay apo ti suya. Ay pisok tayo matan apo data sibuyas. Mabalimot apo di sibuyas nga puraw no para kanya get ginitaan gamin mas kahit ko di jay nalabaga ta mas napigpig sangay iti aroma na. Ngem di jay puraw naimas mga pangkilawang gamin di jay. Okay, so dati sili apo ikantay lang apo ti basit o data lang may sila nga pidaso ta hantay nga bigbiglaan ta amoyo gamin pangsidaan gamin datoy. Hanggang nga pangpulutan no pangpulutan oray man kagasangan nyo data. Okay, so no mapansin nyo tatay di sili binotsyakan tayo apo ta hantay gamin nga iprito when igisa data sili nga hanga nabutsyakan ta no maornong gamin di pressure na data bumtak bakan to ka maparasyakan tayo apo data bukal ti sili may pungta di mata ay nakapigpigad apo nakasansan ni it. So nga han kayo nga po nga agi-prepare to ti sili when no data agi-kabkabel apo ti kwa sili nga hanga nabutsaka when no nagalip-galip na delikado. Okay, isa ron na tayo matan apo nga ikabil dahito
aramang igisa-gisa tay lang apo datoy aramang. Tamno ti kastakit maikot lang apo di sanga na kay ayong angot na. Muyo gaming ket dagamin jay daddo magaming handa kahit di angot di aramang ngem kay kahit namo di araman na nya. Okay, so igisa tay lang apo data aramang. Dati ket bukod ko lang apo dato nga version dati pa naglutok apo iti ginitaan nga bansaway. Kay ko lang apo nga ipakita dati wagas ko nga panagluto. Amok nga adamot ti bukod yung apo nga version at mamatiak nga naimas na tama apo dagiti ilulutuan nyo nga ginitaan bansaway. So kiwar-kiwaran tayo lang bit apo datoy aramang. At nakita tayo na po nga data aramang ket nagbaliw ti kulay nan no bimanglo nya. Ikamada tayo matan dagitoy bansaway. So saysayatan tayo apo nga ikamada dagitoy bansaway. Amuyo hantay gami nga kiwar-kiwaran apo datoy masapol nga nasaya at ti panaka ikamada na tamno ti kastakit nasaya at ti panakaluto na. At datoy gami kiwar-kiwaran tayo mapukulan hanto nga napintas nga buyaan. Idasar tayo apo dati bansaway no awam usakan na awam ipit na mapukulan gaputi data kakakiwar nya. Okay, so ikantay mo tan apo iti gitta tinyog. So data apo puro nga gitta tinyog. Sinagat tayo lang apo data tapno ti kastakit maikat apo di aradad na. Nagusar tayo ti strainer. Ayan, tapno may basita niya. Sa timet lang nayunan data apo iti danom. Di kalalaingan na lang apo ti danom. Nga di jay nasabaw unay. Okay? Iti kabil tayo apo nga danom dito gitaan tayong bansaway. So data papigsaan tayo lang apo datoy apoy. Ayan, at pagburakan tayo lang apo datoy. Yung muna nga burak na no makita tayo apo data muna nga burak. Ditamotan nga kulayan tayo babaan iti aswete. Ayan, so mayat samotan pudon talaga po dati video tamnohan kayo nga matagtagan nga agbuybuya. Mayatan so data damon na lang nga burok data kulayan tayo mo dati aswete nyo partay apo iti nabarang nga danom. Okay, medyo kurang pa niya. Iti solusyon na data suyatan tayo mo na apo iti burburok nga danom datoy at swete pampakulay lang apo datoy antay nga ikabkabil nga pati data bukal amuyo madadaal ti panangan tayo no kabil tayo apo data bukal ti at swete iso nga nagusar tayo apo data strainer no data pagsagatan pampakulay lang apo datoy. Okay, mabalimat orayhan kayong agusar iti at swete no amot at swete dita lugar yo. Okay lang tamat. Okay, ngamukas dati ko na kon pampakulay lang nga po dati pampapitas lang tibuyan na. Makita yo. Nagpitas tibuyan na niya. Talagang bumagay ijay kinalabaga apo dagitoy bansaway. Tata bansaway apo ket agapaman nga naluto pay laang data. Pagburakan tayo apo nga pagburukan data. Nagluluto tayo apo data kape nya pay bansaway nya pay may isang kunadan sa malaksid apo data bansaway di maalala ka dagiti mangroves dagiti crustacean nga dagitoy masapol nga rasagaya niya masapol nga maluto nga naimbag dagita. Okay, so data no medyo nagmanmantika na niya ikantay lang ti basit apo nga asin napgadmot tan data gapu di jay aramang. Okay, so no kasta nga madlawan nyo nga medyo rumrumaran apo data mantika na nakasilsilapan oras mo nga ipisok tayo dagitoy karabasa. Okay, kwadrado apo di jay panaggagalip tayo tapno ti kastaket sa ang madarder madarder no gauwan tayo apo data actually naluto mo tan apo data bansaway tayo palunangan tayo lang apo datoy karabasa. Okay, at syempre mangtagmod data apo ti makatulong mo data no mas nananam apo di jay data panakasos ginitaan tayo apo nga bansaway jaraman ti karabasa tapos sigita nako amoy medyo sumami datoy datat ebidensya nga syakti agluluto apo di mabuybuyo nga video. Wano saan daman di barkada nga nalay mga lumuluto ka di naudi nga video tayo data no nakasinspay tayo niya.
Datan nalot na nga dagitoy karabasa mabalin sa nga gauda na niya. Kasla sana makapagtepel nga ko nga mangilabanan. Ala, pisok tay matan dagitoy kinulto-kultong tay nga utong. Okay, so dagitoy utong nga dagitoy kakaporsan dagitoy. Ayan, so ikabil tayo lang apo dito. Masapol nga napigsa di apoy. Takait ko lang dati lanatan lang half cook lang apo datoy utong tapno. Ngal-ngalam data ket medyo nasarang sangay. Okay, so ikantay mat apo iti isang kabasig nga nagalip nga sili antay unay nga gasgasangan datoy basit lang di pag gasang na lang basit tapos di kasta maraman na mo apo dagiti kabalay so parabaw lang apo dagitoy buo nga sili pang dekorasyon lang niya when no pang dayon to tigasang no hangkamap na mayatan na niya. Approve mo, mayatan na po. So, naluto na po datoy ginitaan nga bansaway tayo. So, ito po tayong natadalikan at orasan tapno ti kasta ket intay idasar. Ijay lamisaan tapno sintensyaan tayo na po dagitoy ginitaan nga bansaway. Baka hangkay pa nga nangan kakailyan, hangkay pa nga nang ilabad. Umay kay dito yan. Umayo ramanan pag sasangwan tayo no anya ti adda. Pagbibigayan tayo man laangan dayto yan. Okay, so sige, intay man laangan dyan lamisaan ta sintensyaan tayon. Dito yun apo iti produkto tayo ginitaan bansaway. Makita yo apo nakapinpintas iti plating na niya pan nakaornos na dekorasyonan or napadarabawan iti nalabaga nga bunga sile dapat iti nalabaga nga sibuyas utong karabasa nagpintas mo ti panaglilinyanan dagito nga bansawayan. Ayan kasla ti social distancing da nga mayat ti linyanan niya datamay san kasla kumaarit pa ini mayat di ipit na. Kitain nyo man data nakasilsilap pati data diguna nagmayat nga tanga igupon data. Okay, nagbati pa nagdipana data makinudin kasla maragragsakan na niya. Kitaan nyo apo kasla dala makisarsarita kitaan nyo ti matmata dagita nga bansaway. Kumitay pa ini gasin nyo sintensyaan tayo man lang ngarudan apo dato niluto tayo. Data na barang kait na po data man dakkel ti kwa kursonada nga aramanan kantay basit ti sa bawtal ilabay-labay tayo aming natoy so data ramanan tayo na po datoy produkto tayo sintensyaan tayo dito yan. So kita yo natabamot datoy kwa datoy nagatang tayo nga bansaway ni talaga nga nalaing jay paralako nga nagpila niya. So dato yan subo tayo. Wow una yan na po nagimas mo datoy nga linuto tayo nga ginitaan nga bansaway. Maramanan nyo apo di jay kinananam tigita tapos yay kinananam dagito nga bansaway at dagijay aroma ti rekado kinananam dagito utong ken kastamatan di karabasa mati makunak dito get talagang mapakidom ka iti imas ken kinananam na apo dato niluto tayo bansaway. At sapay kumaapo ada iti nasurusuro yo ken naliwliwa kayo o rekas-kasan na apo daytoy pabuya tayo ditoy Dulang ti Ilocano channel iti panagluto tayo apo iti ginitaan bansaway at hanyo apo nga lilipatan ti subscribe comment kay lata apo dita ayan ti comment section ken kastaman ten pampangasyo apo i-share man kit di datoy video tayo tapno ti kasta ka mabuya mo dagiti kakailyan tayo. Well, agyamyaman na kapo ti ingkay panagabuya iti datoy Dulang ti Ilocano channel. Naimbang nga oras